clear tu le ngai thatu te ni lai ni chi bai le vek u le ni zan lama in care result han soi tur a lova chu wang chon nimin lam ang bokin football thuleng lam atang hianin in tran le top mai donang o tun trom chu Alejandro Garnacho chungchang atang hian bul tran don ta illa United forward Alejandro Garnacho hi kan hriat tlan theu ang khanin tun hnaya Italian Serie club Napoli nen thu takin seizom an ni meka Diego Maradona fapa point laklu adu thu te po alo sei hial to ani kha hemi chungchanga hini jang khan thu thar aron oma Sky Sport in Atarlan dana Alejandro Garnacho mana United le Napoli te hi an indoor mek ni hin alanga indoor na po an nei chun zom mek ni hin an tar lang bok Sky Sport hi chu kan hriat tlan theu ang khanin news rin tla tak an ni ya an ni mewin an zia taka chunin an indoor ngei ni tura ngai an ni kumsom ni mi Alejandro Garnacho hi kan hriat tlan theu angin Ruben Amorim hian adu lutuk lo ni hin alanga a game kheltir dana atang kai tok lo ni in alang bok hemi wang hian transfer kongka in hongme ka hin achho mai rinna aliana Chelsea nen te po seizom an lo ni towa Napoli lam hi apan zok mai arinom thung Barcelona defender thang duang mai Alejandro Balde hi angai omve angreng khop maya Valencia nen aning khel tuma chainom na ani chungchanga thuthar aron nei Balde chuan mitam takin midum tiamin kauna hi kei chuanin ka ho ve lem lova kanina aniya midum kaniya chu ka tidang lam thei lova kanina anga min ron chainom na hi poi ka ti lem lova field chunga ka in khel ati boi pha heklo chumi ti chiang tor chang kha in khela khan hne so takin hne na kan changa kan khel puya piang te hi kan ngam chho angring hle bok min lo chainom na poni se field chunga ka boi pha lo tin asoi hei mai ba kan jeta fenen aning khel truma chainom na ani chungchang po ron so hin balde chuan midum tin min chainom na na sakhop maya khami chungchang a khan mitam takin min lom lo puya ma se kei chuan in thata ka kain lan thei kha kalom jok anni amai ro chu makti deuh pakhat kan nei ve thunga khain khela jeta fe tlap captain kha mi hang tho ani ya Keimin chainom na chon ani po kha an chainom na thoti na ani tin balde chuan asoi Marcus Rashford chungchang point borok anei chun zom zela Polsko son thu thar ron nei hin tun hnaya khan anha thomek na Sky Sport lama ankom na Polsko son Ruben Amorim hian thil atidik ni hin kashia a mitam takin Rashford achom chaidana andem le keiroin ani hi katran ve tlat thonga Marcus Rashford a khosa zia hi kei point kalo entry na field chunga team tan ati tak lova team ati beidong thin ani hei hi Ruben Amorim po hian a hret chiang ma ati tur dik tak ati ni hin kashia hetianga a khosa zel ani chuan field chung mai nilovin dressing room lama po to lo se a thang ti hin Polsko son Marcus Rashford chungchang hi asoi Rashford hini zan lama thuthar berin atarlan dana Barcelona nen seizom mek anni ni atarlan anni France team le Manchester United tana lo in lan to Patrice Evra point thuthar aron neya FIFA World Cup Argentina an champion truma penalty trumnga zet chui tu Lionel Messi chu mitam takin soinom na ma se Patrice Evra chon ani lam atran thu asoi Patrice Evra chuan penalty voinga achuya tumli zet a pen goal theya World Cup no moi an choi theinan atangkai anni chu mai pialama team tan atho hlok ma Argentina team han champion an phuwa champion phu chu an champion ani mai penalty hi mitam takin han soinong deuh thin ma se penalty chui harsat jia hi kan hretlang thewin arin oma asoi sel tu te hi chon an na hre chiang tok lo ani ti hin Patrice Evra chuan asoi John Obi Mikel point thu thar aron neya Roman Abramovich chungchanga angai dan aran soi Obi Mikel chon tun hnaya khan Roman Abramovich cha chung khat leina te hi ka betowa Roman Abramovich chan Chelsea team ashal chungchanga han tun thlengin alahlim theilova lungai na nasatakin alatla buak anne athin rim ma thil thlengkha achuinon fo thin ti hin asoi hei mai ba ka John Obi Mikel chuan keipo ni taila kalom lo viawin karinga ram inti boina wang mai ya tlap nei tu ni na tanga achu angai kha thil poi tak anni
achan chu Chelsea team kha afate an ni ya mani fate kalsan hi thil har sa tak tur ni tin Obi Mikel chuan Roman Abramovich cha chungchang hi asoi Bayer Leverkusen chu achuasan ngei don ni yin alanga tun hnaya Al Nassr nen thu taka soizom an ni chungchanga an team coach Xabi Alonso po thu zo ania Alonso chuan Boniface le Al Nassr te indoor na hi akal tak taka hei hi thudik tak an ni zeve treat katum lem lova an indoor nge yani ti hi chiang takin ka soidu amai ro chu thil hi hriat thiam a har ve thina kan tlap lam hian engangin nge thutluk na an siam don ti po kala chiang bik lo an ni kan ngak chho zel don na kan team tan Boniface le in lan turin ka dowa achuak ani ro chang kan team tan a chan na lian tak aniang ti hin asoi Al Nassr hian Boniface an senglu nge arin oma nizan lama khan Fenerbahce chon Al Nassr forward Talisca chu an senglu ta amun ruak lo khat tu tur tan Boniface hi Al Nassr hian an senglu thuai arinom English Premier League club Manchester United lampoin an club elpui zinga mi Arsenal atangin rol thar mabak eng tak nei Aiden Heaven chu an senglu tur thu puan ania kumsong pariat leka upa senglu tur hian inrem na an nei pui towa Heaven po hian United team azom tur thu po alo soi chiang to bok Aiden Heaven hi Arsenal second team tana inlan mek ania senior team tan alain lan lo thunga mabak eng tak nei tia an soi zinga mi ani thung United team po hi zom se senior team a in lan vat arinom lo thunga an second team vela alati ve trau ero angai arinom thung hetiang kara hin ESPN lamin an tarlan dana Manchester United lam hian antlar malam thuam chak antum na konga Victor Osimhen chu senglu antum ngei tur thu puan ani vele ta ESPN News lam mewin an tarlan ta ga chuan United in Osimhen hi andu ngei ni turangai ani United lam hian Napoli ne na angetin Victor Osimhen ni senglu antum thu an soya Napoli lamatang hin United lam hian season kalmek atop huna an senglu thei mai te po arinom tran ta hle Give Me Sport lamin atarlan dana Manchester City lam point player thar pahni senglu an latum ni hin alanga sum thanem tak seng to ma se in thuam chak antum na konga Andre Cambiasol le Douglas Luiz chu Juventus atanga senglu antum thu an soi City lam hian kan hriat tlan theu ang khan Vitor Reis Kusanov mai baka Omar Marmos te anlo senglu towa Cambiasol le Douglas Luiz te hi senglu antum tur thu an soi le ta City lam hian sum thanem tak senga in thuam that antum a ang hle Al Hilal chuasan ta Neymar point thu thar aron neya Santos team chu azom ge don ni hian alang ta nizan lama khan Brazil News Strint la takten an tarlan dana Neymar le Santos team te hian tharuk chunga tan inrem na an nei towa tuna tangrai lo te a Santos lam hian Neymar hi an senglu thu an puang don ni hin an tar lang kan hriat lan theu angin Neymar hi Santos tanga kan hriat la tran ani ya Barca tante Paris Saint-Germain tante a khel kwal nuwa Saudi Pro League lama akalla atumang chun avachero pui lem lo hle tun nai maya khanin Al Hilal lamin an chua zalena ama siam lian tu Santos lam hi apan le don ta anni chuti Roland Santos a hin Neymar hian chamrei atum lo thonga tharuk chung he tlaptan hian a khel anga Europe lama kirle atum ni in tarlan ani bok Daily Mirror lamin atarlan dana Liverpool team tana lo in lan to thren Alex Oxlade-Chamberlain po Premier League ka kan hmule don ta ni hin alanga tun January transfer kongka in hong meka hian Chamberlain hian a khelna Besiktas chu chhuasan adu thu asoi chiang towa English Premier League club Leicester City le Wolverhampton lamte chuan an squad thuam chaknan senglu an du thu an soi towa Chamberlain hi Premier League lama kan hmule mai te po arinom hriat lan theu angin Chamberlain hi Liverpool team tana inlan thin kha ania Arsenal team tan te po alo inlan to kumsang ni somni pathuma Liverpool chuasanin Turkish club Besiktas hi azom ha tuna Premier League lama kan hmule mai rinna alian le ta Arsenal lampoin antlar malam thuam chak antum na konga Fabrizio Romano atarlan danin John Duran chu senglu antum tur thu tarlan ania
ama du tu club lian dang te chu makhal an tum thu tarlan ani bok John Duran hi season kalmeka English Premier League ron tha chho thar zinga chun ache thaber te zinga mi ani ya Aston Villa team tana ache tha je chu kan theu omme hemi wang hian transfer kongka in hong meka alak reu khop maya Real Madrid nen thial te po seizom an lo ni to nge tuna Arsenal striker mamo chuan an du thu an soya an senglu thei mai te po rin na alien tran ta hle achan ber chu news rin tlak Fabrizio Romano atarlan wang hi anni aman za te ro atlom lovin arin oma tun din huna ahlut na hi atlom bera pau million somruk vel tal chuni turangai anni Chelsea lampoin antlar malam thuam chak an tumna konga transfer kongka in hongmeka hian FC Porto tangin Samu Amoradion chu senglo an tum thu antar langa Samu Amoradion kan ti takna aminga thlak towa Samu age howa ani to ani hi tun din muna ahlut na hi pau million somriat pali vel ni turangai ani ya kumsom ni mi senglo tur hian Chelsea lam hian sum hi the chu an poiti lo nin TBR football lam chuan antar lang Samu agewa hian season kalmek amang chelo khop maya Porto tan tum som ni panga inlan to yin gol som pariat te meu mai akhung kling towa midang gol khong tur siam sak tum ni anei to bok ache thate ma wang hin du tu po anei chauzel maya Porto cho sanin English Premier League club Chelsea lam hi apan mai te po arinom Samu agewa hi padang dai ve tak mai ani ya Omorodion te kan hriat lar thin kha ani ya apa ming choya Omorodion ti hi da ani amai ro chu ama choi lian tu anu mingin Samu agewa tin aming hi athak ta mak ani Saudi Pro League club zo mai turanga an soimek Mohamed Salah point Saudi Pro League hi apan mai rinna alien chhotran ta khop mai ni zana makhan English News 10 antarlan dana Liverpool star Mohamed Salah hian Liverpool ina contract har asiabel puituma anbiak na chu anol tak thu puan aniya Anfield so sani season kalmek ato phuna Saudi Pro League lam apan rin na alien tran ta hle soita kangin Mohamed Salah hi Liverpool tan hian season kalmek dai chau contract anei towa ani po hian Liverpool a chho san tur thu te po alo sei to ani kha Liverpool ka chho san don chu atidot lova Premier League ka khel no ber tur tin alo sei to hemi wang hian Liverpool team an che man mo khop maya contract muizok hluian tuma ma se nizana newsin atarlan dana hi chonin Liverpool hi tundin huna chon an hlo chamri a ang hle Chelsea lampoint United lama train ko be mai no chu senglu antum ni yin tarlan aniya tun transfer kongka in hongmek classica ero senglu antum don lova nipui transfer kongka lo in hong le tura ero ko be mai no hi senglu antum don ni yin alang ko be mai no hi kan hriat la nangin United lam hian contract har hlui ma se ko be mai no hian a hlo tur a phut sang khop maya kar khata pon sing ni chau lo khan kar khata pon noi ni a phut hem maya hei hi United thau tu lamten anpom lem lova chotir mai anpoi tilo nin tarlan alo ni to hemi hi man tong kai tumin Chelsea lamin ke an pen vata nipui transfer kongka lo in hon vel le kobi mai no hi senglo tumin tran an la don ni hin alang ta Arsenal lampoin ni zan lama khan striker thar senglo an tumna ko nipui transfer kongka in hon vel le Benjamin Sesko chu senglo an tum ngei thu an soya aman atan hianin pau million somnga pariat point pasari po RB Leipzig ne la henpek anin huam thu an saito Gunners lam hianin striker thar an mamo maya hi an du na ti hlotling tur hianin gol khung khol Benjamin Sesko hi an du ber chu ni hin alangta RB Leipzig lam hian season kalme ka hian shal an tum lo thu an lo saitowa season atop punai ro chu an phalsak arinom tundin mona Arsenal mai ba ka Chelsea lampoin Benjamin Sesko hi senglo tumin tran an la ve mek bok Liverpool lampoin ni zana ma khanin pau million zavel chu player thar senglo nan the chu an tum ni hin alanga pau million za an don te hi Inter Milan player Marcus Thuram le Denzel Dumfries te senglo nan man an tum ni hin alang Liverpool lam hian transfer kongka in hong meka ero sumhan treu ero an tum lo thunga
season kalmek ato phuna Denzel Dumfries le Marcus Thuram te senglu nan pau million zahi an the chuangam arinom football pandit na thok me Chris Sutton point season kalmeka Premier League season ato phuna top 4 a turte aron ring vele ta Chris Sutton chon top 4 inel na hi a hmunom chho hle in karinga tundin huna adik takin han soitai la Chelsea team hi travel ma se City team an machon atanga kante chon top 4 a hian anom phak karing lova United team chu anom don lo ti a chiang to Tottenham Hotspur lam point base sen phak lo emema anom phak hi karing to lo bok anni Nottingham Forest hi tundin huna din hun thataka omma se Bournemouth in singa faingota an han sopta ka chuan top 4 a atopa thei tura karing lova an tran tluan thei karing lo anni tundin huna chon Liverpool Arsenal le City te hi anom nge tura kanga ya Bournemouth in Nottingham Forest an han sopta ka chuan anni hi an che tha ang reng khop maya beisei lo takin anni hi top 4 huanga anom karing tin asoi zui bok English Premier League club Chelsea lampoin Arsenal team chu makhalin Nico Williams chu senglo antum tur thu tarlan ani vele ta Barcelona le Tottenham Hotspur lampoina senglo andu mai Spanish forward Nico Williams senglo tur hian Chelsea an amanza ta po Euro maktadoi somnga paret a release lo sang chu the chu antum tur thu an soi chiang vele ta tunkar tirvel chawa tangkhan Nico Williams in borok an helian khop maya Arsenal team in senglo antum ngei thu an lo soi chiang to boka Chelsea lamin thom an ron nei vele ta ka chuan Nico Williams si Premier League lama kan hmu theina chance asang chho hle turangai anni hetiang kara hen Chelsea lam ve khian an tlar hnung lam thuam chak an tumna konga tlar malam thleng po pui thei Bournemouth teenager Din Huisen chu senglo an tum tur thu tarlan ania Huisen senglo tur hen amanza ta po sum thanem tak the chu an tum thu an soi Din Huisen hi soitak an season kalmeka ache tha khop maya defender atelo chang goal akhung thei reu khop mai center back ang mai pialama asira tlan thei turangin achak emem boka hei hian club lian temit atitlung hle tundin hona Chelsea mai baka Real Madrid Bayern Munich le Juventus ten Din Huisen hi senglu antum thu an soi ve to bok Lionel Messi por Relevo News lamin atarlan dana Inter Miami achua san huna Barcelona chupan atum le thu tarlan aniya Lionel Messi hian Barcelona lama hen kirle ngei atum thu asoi chiang amai ro chu Lionel Messi hi Barcelona lama hian football khel turin akir toin arinom lova Messi hian Barcelona khopui hi nuam ati emema football azin kong atopuna helai muna hian inkul nget atum ni tarlan anne Lionel Messi hi Inter Miami lama aum nget don ti achiang towa chumi zo lama te chon football khel acho san arin oma Barcelona lama hian football khel turni lovin akir le ngei arinom Al Hilalina ancho zalen tak Neymar point Twitter kaltlangin Al Hilal laka alom thu aron soi vele ta Neymar chuan Al Hilalina tuna ka contract minti top sak chungcha hen lom lo na ka nei lova ka ti turang kei po hen ka ti tok lo anni hliamin min tlak buak na sa emema Neymar ro pui tak in mu thei lo hi he tlap tran tu te le Al Hilal team chunga poika Al Hilal team chunga hen poi ka ti emema chuti rolin Saudi Pro League hinuam ka ti emema hlim takin khalai hmuna khan hun ka mang thin anni field chunga inlan tam lo ma illa ka khel chuna te khan nuam ka ti emema Saudi ram chunga hen lom thu ka sei tak meu mewa kan chung kwa in khalai hmun khan nuam kan ti ya ton hriat thatak ani bok Saudi ram hi ka thei ngil to ngai lo anga khalai hmuna ka thian te chunga lom thu ka soya min lo chom chai tu te khalai hmuna do thei ta ka min en tu te chunga po lom thu ka sei tak meu ani ti hin Neymar chon Al Hilal chungchanga alom thu hi asoi Arsenal lampoin transfer kongka in hongmeka player thatak senglu har sade uma se antlar malam thuam chaknge antum ni hin alanga he an do na ti hlotling thei tur hen Fiorentina forward Moisekin chu senglu antum tur thu tarlan aniya season kalmek Serie A game somni akhel atanga goal som pani zet mai khung thei Moisekin hi Premier League lama kan hmu le mai te po arinom Moisekin hi
Everton team tan te po Premier League ka lo in lan to ania base phak lo ema wangin Italian Serie A lama akir leya Fiorentina team tan ache chelem lo hle hemi wang hianin Arsenal mit atlung le deuh ni tura ngai ania striker mamo mai hian an senglu mai rin na alian ta Manchester United le Liverpool lampoin antler malam thuam sak antum na konga Leon atangin Ranger ke chu senglu antum tur thu tarlan ania kumsom ni pakhat mi hitun din huna akhel na tlap hian aman zata euro mak ta doi som ni pani vel an phut ni hian alanga tlap pani te hian hetiang za thi the chu an in huam chuan an senglu thei mai rinom Arsenal lampoin an defender poimo Gabriel chu contract har an je pui thei don ni in alangta ni zan lama khan Arsenal thupuang tuin atarlan dana Gabriel contract har je pui tur hian an in rin tok tho thu an soi ni hian alanga tun din huna he tlap tan hian kumsang ni somni pasari thlengdai contract la nei ma se Arsenal team hian hun reizok an kul nge don ta ni in alang mimal in rem na po an nei to ni tarlan ani hiya Arsenal tan thulomam hriat tur awm thuai turangai anni heng bakain Arsenal lam hian thulomam hriat tur an nei chunjam zela Wolverhampton nen aning khel tuma referee Michael Oliver an maktak maya Arsenal left back Luis Kelly red card apek chungchang chu Football Association lam chon ngun taka an ngai to chian hnuwa red card pek tur ani lo ti an chui chuaka Luis Kelly red card an pek hi hnu kir anita anni hetiang anita chon Luis Kelly hi Arsenal team tan hen ain lan chun zom zel thei don na red card kha kaltlang pui se chuan match thum chung in lan thei lo tura shrem ani don na amai ro chu Arsenal in an khinlet na hi a hlo tlinga Luis Kelly hi shrem ani don talo anni United trantu te point thulomam hriat tur an nei don ta ha ni zan lama khanin Fabrizio Romano atarlan dana an senglo du MMA Patrick Dorgu chu an senglo tur thu tarlan ania akhel megna list team nen inrem na an nei towa Darkar somni palit chungin United team hian engkim anti fel tur thu an soi chiang ta United hian Patrick Dorgu manha Euro makta doi somthum baka etsona Euro makta doi nga an da ni yin alanga heti hian tlap pahni te anin rem thei ta anni ole khati chin hatun tumatan ni tamai se thler tu te ka channel mi ngai hlut sakai chunga lom thu ka sei tak meu ani like share ne subscribe lama hatran min han la pui zel ula thu thar ngai nam tak te nen in mu chho le zel kan tum don ne